Rwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Rwanda 250, the voice of truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe? Muri uyu mugoroba wa tariki 17 ukwezi n'ukwa gatatu mama 23 General Sultan Makenga atanze isomo ry'intambara mu bice bitandukanye ara muri Plaine de Ruzizi. Ibintu birakomeye ni nyuma yuko FRDC igerageje kugaba ibitero simusiga kuri mama 23 ariko urwo bahuye narwo nuruva gusenya. General Makenga yimanukira avuga ngo reka nze gutanga isomo yamanukanye n'abasore b'intarumikwa ba mama 23 bitoje neza bararasa bakarasa n'akazizi. None aha mama 23 imaze kwigarura uduce dutandukanye. Uvira ni igitwenge, Uvira ibintu byakomeye, Uvira ni igitwenge mutangire museke. Uyu muvuduko mama 23 iriho nonaha muwitege. Nibuzi neza kuri intare ya Sarambwe, nibuzi neza kuri mama 23, fata urukutoki rwawe ukande like usharinge bino biganiro byacu, ubundi tugiye gutera gatebe twumve icyo amakuru ari baratubwira mu bice bitandukanye. Imboni zacu ara muri Republika na Demokarasi ya Kongo zidufitiye amakuru menshi cyane cyane ku kibuga cy'imirwano n'ama operation akomeye cyane. Muze kamagesha arimo arayakurikirana isa turibuze kubapodatinga kuri izo operation mu masaha make ari imbere. Ngo bimeze bite rero ara muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo? Reka manze mbabwire ko ndi kumwe n'umuganga uvura indwara zitandukanye harimo amarozi, igicuri, amakimbirane mu muryango, indwara z'abagore, aho wamusangane mu mujyi wa Goma za Kituku kamenyetso ko guteranya 243 9615 cyangwa se ku mupaka uzu Rwanda na Uganda haraza cyanika kuri 0779613015. Sibyo gusa kandi turi kumwe n'umucuruzi wa YouTube aho amubona ni kuri WhatsApp 0789929162. Sibyo gusa kandi reba iyo nimero iri kuri screen yagufasha gutura mu Rwanda aho ukeneye ikibanza hose uhereye kuri 1.5 kuzamura kugeza kuri 600,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibibanza n'amazu birahari ku bwinshi. Hamagara iyo nimero ubona kuri screen ubundi uzadushimira nyuma. Amakuru ni menshi rero ku kibuga cy'imirwano nyuma yuko General Sultan Makenga abicanyi bamugeze amajanja igihe kinini bagashaka kumutera ijanja ariko bagasanga ni intare nayo ikabihagaze ngo ibatera ijanja ibajonogore. None hatuvugana mama 23 ku budasa bwayo, ku muvuduko wayo udasanzwe, irimo irakubita icyo bita ingabo z'abarundi hariya za Kabunambo, hariya za Biriba, irimo irabakubita bamereye nabi. Uduce none imaze kwigarurira mama 23 turimo turerekana ikizere gikomeye ko isaha n'isaha turibuze kubona intare za Sarambwe, turibuze kubona mama 23 igeze muri Uvira ku kiguzi icyari cyo cyose. Kuko niba abajenaye bose bamaze guhaguruka, bamwe bakava Masisi, abandi bakava za Bunagana, abandi bakava mu mujyi wa Goma, abandi bakava mu bice bitandukanye, bose none atuvugana bakaba bibereye hano za Ruvungi barimo baratanga icyo bita mawayiza. General Sultan Makenga we akaba yamaze kwimanukira, akaba yamaze kugera kuri Plaine de Ruzizi. Mwitegure ku muvuduko udasanzwe mugiye kubona icyo intare zigiye gukorera iki. Ibirabishitani ngo ni ibya Neva, birabishitani ngo ni ibya Chilomo. Ku makuru mfite bakunzi ba Rwanda namwe mujya mumpemukira iyo mudakanze like ngo munatere comment, mugatuma comment zabaraba bahanya zikomeza kuvuga ko turimo ngo turabeshera leta ya Kongo. Ibyo bituma YouTube nayo ibirakariramo. Ndikona barimo baraturipotinga, mukomeze mwandike comment muvuge ko ari byiza, muvuge ko tutarimo turabesha, muvuge ko leta ya Kongo ari abicanyi, leta y'u Burundi nayo muyishinje, ariko nimuyishinje amakosa, muyishinje ibyo irimo irakora.
kuko Imirwano ntago tuzigera tugira ute turyama ku ruhande leta ya Sebarundi irimo irica abaturage hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikabikorana ubugome iyica rubozo ndetse n'agashinyaguro. Twikomereza ubwo rero abakunzi ba Imirwano ndabasaba ko buri muntu wese ureba kino kiganiro atera comment uko abyumva, uko yumva mama 23 muhaguruke dusharinge, muhaguruke bino bintu byacu tugwane nabyo paka bigize ute bigeze kuri. Ubwo rero intare za Sarambwe ku muvuduko wayo udasanzwe ku mabwiriza ya Jenerali Sultani Makenga byamungoye yamaze kwegera imbere ku mirongo y'urugamba ari hariya neza za Kiriba, aho bamaze gukubita FRDC, aho bamaze gukubita ingabo z'u Burundi, aho barimo barazirukangana za Wazalendo, amaguru bayabangiye ingata, abandi barimo barabavugiriza karuru, barimo barababwira ati murakagenda uko mwaje, murakagenda mutariye, murakajya umushogoro, muragakora iki niki. Intare za Sarambwe zibamereye nabi, zirimo zirabanyaruka. Umushogoro ni mwiza we ntibakawurye, zirimo zirabanyarukana ku muvuduko udasanzwe, zababujije amahoro. Imirambi ruzuye hano mu kibaya cya Ruzizi, ibintu birakaze, ibintu birakomeye. Rero ngo FRDC gaba birabitero ubundi bari kubigaba guhera ku cyumweru, ariko barangije barihangana baravuga tubwo tugeze kuwa kabiri noneho reka tugabe ibitero bikomeye. Niba mwibuka ikiganiro twakoze nijoro twababwiye ngo abasirikare benshi bari kuza bisuka mwabira bike bashaka kwigarurira Kabunambo, bakigarurira za Sange, bagakomeza za Ruvunyi, ngo bagakuramo Kamanyora bahita bamanuka he za Bukavu. Murabizi ko nababwiye uburyo intare za Sarambwe zirimo ziragenda zikora iki, zikora operation ikomeye. Ariko none atuvugana mama 23 ku muvuduko wayo udasanzwe, ibintu birakaze, ibintu birakomeye. Abasirikare benshi b'abarundi bafashwe matekwa, none abarimo barabatera icyo bita ingonji, bavuga ati mudusobanura ubundi mwajyagahe. Ibirindiro byose by'ingabo z'abarundi aho biri, icyonze cyo mama 23 igiye kubizenguruka muri make mwibanga rito rikomeye. Intare za Sarambwe zamaze kuzenguruka Uvira. Impamvu ko zamaze kuzenguruka Uvira, niba intare za Sarambwe ziri mu bice bitandukanye, kandi noneho muri Uvira naho izi saa tuvugana nababwiye ko barimo imboni za mama 23 ziteguye gutanga isomo, ziteguye guhana, ziteguye kurindimuriramo, ziteguye kuvunderezamo no gukubita zirankozi zibibi. Mwumve rero mudashidikanya ko mama 23 isaha n'isaha ku muvuduko wayo udasanzwe tugiye kubona ibyo amaso yacu atigeze abona. Rero ngo runo rugamba ikintu kirimo kiratungura cyane cyane mama 23 n'uburyo ngo FRDC yazanye intwaro ziremereye. Izo ntwaro ziremereye zikaba zisanzwe zikoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zikoreshwa n'igisirikare cya Isirayeli. Noneho abarundi nabo bakaba barimo baragwanisha intwaro ziremereye, ngo zimwe zitungwa na NATO, izindi zitungwa n'Ababirigi. Ariko muri zo ntwaro bakaba batazi neza kuzikoresha, ahubwo barasa babona biranze, barasa babona ibisasu birimo birayoba, bagahitamo kongera gusubira kuri za zindi za gakondo zabo. Rero mama 23 kimara kubona ko abana bazanye ibikoresho biri nouveau model, ibikoresho bisha, nayo yavuze tuko byagenda kose turibuze gukoresha imbaraga zose zishoboka, turebe ko twagira ute, turebe ko twakwisubiza ibyo bice, turebe ko twanakwisubiza ikuzo, dukubita FRDC tuyambura ibikoresho. Murabizi ko hajya ni Pasika yenda kwegereza, murabizi ko Pasika yenda kugera nejo bundi mu kwa kane. Iyi Pasika rero igomba gusiga intare za Sarambwe zikoze akazi gakomeye. Muri uko gusiga intare za Sarambwe zikoze akazi gakomeye, ariko zigomba guhangana n'ibitero byose bikomeye, zigomba guhangana n'imbaraga zose zikomeye, zigomba guhangana n'ububasha bwose bukomeye bwa FRDC, kandi bakabambura ibyo bikoresho. Rero mama 23 yiteguye guhabwa Pasika, yihabwa na FRDC, kandi nayo yiteguye guhereza Pasika abakunzi bayo. Muri make yiteguye kwakira ibikoresho FRDC irimo irazana n'ingabo z'abarundi zirimo zirazana, noneho yarangiza ibyo bikoresho ikazabimurikira abakunzi bayo. Cyo kintu muracyumva neza.
icyo kintu muracyumva neza. Intare za Sarambwe zakaniye ziravuga ati ku kiguzi cyari cyo cyose tugomba kugira ute, tugomba gukora. Rero ngo birukanganye izi ngabo za FRDC, birukangana zino ngabo z'abarundi, uretse no kuzirukangana gusa none abazirukanganye zirenze mu gace bita Kahwezi. Izindi birukanganye ziri hafi Kavivira, abandi bagerageje kwiruka ntibagize amahirwe yo kugera iyo bagiye kuko baguye muri ambush ikomeye cyane. Yari yatezwe n'intare yiteguye kubatera icyo bita ki, yiteguye kubatera icyo bita ijanja. Mama 23 muri uku gukanira no gushaka gutera ijanja FRDC, muri uku gukanira no kureba ijisho rityaye FRDC, irimo iravuga ati ku kiguzi cyari cyo cyose. Nuko nkuko barimo barirebera, mwabibonye barimo barirebera icyo bita nta mikino. Iri jisho bagita nta mishinyiko, iri jisho rirebwa na muzehe Mutotorinyo, iri jisho rirebwa n'intare, iri jisho rirebwa n'idubu. Barimo barabarebesha icyo bita kajisho moya, barimo barareba icyo bita haduyi, bakavuga ati nta mikino. Mama 23 ntabwo yiteguye gusubira inyuma ku kiguzi cyari cyo cyose. Bibe kwitanga itanze ubuzima, bibe kwitanga itanze imbaraga zayo zose, ntabwo Mama 23 yiteguye gutezuka ku kiguzi icyari cyo cyose, icyo bayisaba icyari cyo cyose. Rero izi ntare za Sarambwe zakariye muri ubu buryo, zirimo zirareba ivo na ivo, zirimo zirareba left right, ziteguye gukora akazi gakomeye. Izi ntare za Sarambwe ziteguye kugwana icyo bita duduyi ku kiguzi icyari cyo cyose. Ibice bigiye gufatwa na Mama 23 reka mbibabwire. Harimo Kahwezi, harimo Kara, harimo Kavivira, harimo Uvira, harimo Karemi, harimo Makobora, harimo Fizi yose, harimo Zabaraka, ubwo nayo iri muri Fizi, kuzamuka kugeza bahuye n'abari hariya he mu Minembwe. Imirwano rero ntago iri hano gusa, uretse hano plane doruzizi yakomeye. Ubona ko Mama 23 ishaka kwigarura Uvira, mu gihe Donald Trump yabonye ko byakomeye ko Mama 23 igiye gutuma atabasha gucukura amabuye y'agaciro. Nabonye yongeye guhamagaza leta y'u Rwanda na leta ya Kongo ngo bongere basubire mu biganiro. Ariko na Mama 23 yo iravuga ngo ayo masezerano mutaduhamagaramo mugahamagara u Rwanda ntituruzi, ntidukorana. Nimutaduhamagara ngo tugire ibyo dusaba Chilombo, tuzahafata kandi aho tuzafata hose ntituzigera tuharekura. Urumva icyo kintu, tuzahafata kandi aho tuzafata hose ntituzigera tugira ute tuharekura. Rero imirwano iri kubera aho ngaho na hariya rwose muri Masisi, mu gace bita Kibati, FRDC yagerageje kwataka n'ubundi Mama 23, ariko ibitero byose bya FRDC byaje bifata ubusa. Ni igitero cyari kije gikomeye ariko kitatinze. Mama 23 ibasha gusubiza icyo gitero. Si icyo gitero gusa cyagabwe muri Masisi, kuko no mu gace kitwa Kibabi bamwe mu mabandi nabo bagerageje kugaba ibitero kuri Mama 23. Ibyo bitero byose ro barimo baragaba ngo bashaka kwisubiza nibura ibice byose bifitwe na Mama 23 ku kiguzi icyari cyo cyose, ku giciro icyari cyo cyose. Rero FRDC yo ikaba ifitanye amasezerano akomeye na leta ya Angola yatangiye nayo gukusanya ngo tudrone itwinjiza hara mu mujyi wa Uvira kugira ngo Uvira itazafatwa. Ikaba ifitanye amasezerano n'uwo bita Eric Prince, nawe wamaze kohereza ibikoresho byinshi ari Akaremi byatangiye gusakazwa mu bice bitandukanye. Bakaba bafitanye amasezerano na leta ya Chilombo, Opritor na leta ya Neva yo gukomeza kwica abaturage ariya rwose mu bice bitandukanye bya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuvaho rero twinjire muri Warikare, turasoreza Minembwe. Warikare ngo ubwoba ni bwose, ngo bafite ubwoba ko Mama 23 ishobora kuba none ahiri Kisangani. Bakavuga ati ubwo Mama 23 iri Kisangani, isani sabano bari Warikare bazatungurwa no kuraswa n'indege zacu ariko zitwawe n'abapilote ba Mama 23. Ibyo rero ngo bikaba byateye ubwoba Chilombo, ku buryo Chilombo ngari marigira indama yo kuvuga ngo
reka nongere abasirikare nshakisha n'ibindi bihugu bikomeye bifite abapilote bakomeye baze hariya barinde kiriya kibuga cya Kisangani, bahazane n'ubwirinzi bukomeye ku buryo nta drone iyo ariyo yose ya M23 izongera kugira ute, izongera kuba yarasa kiriya kibuga cy'indege cya Kisangani. Ubwo rero ibintu bigize ute, ibintu birakaze, kandi ibintu bigize ute, ibintu birakomeye. Muri uko rero M23 ku budasa bwayo haraza Kisangani, aho urugamba ruko plito ahubwo bakomeje kuba buri nani ko haraza Katanga, naho bafite ubwoba avuga ati uru rugamba ruri hano turabona rwahinduriwe isura, wabona M23 iri hano Katanga. None ari no nabonye ari gushinyagura, ariko ibyo yarari gushinyagura sindi buze kubivuga, ariko kino kiganiro kibika ahantu ibyo bintu nshobora kuzagira ute, nshobora kuzabivuga. Noneho mureke tuve aho ngaho tuzamuke haraza Karingi, za Bidegu, za Mikenge, za Minembwe, ngo bimeze bite. Leta y'u Burundi ifatanyije na leta ya Chilombo, umuzimu wateye Neva na neho umuzimu wateye Chilombo kugira ngo barimbure ubwoko bw'abanyamurenge. Uyu munsi wa none bakoze ibitero bikomeye cyane bya drone, ibitero byaje gufata ubusa. Ubwo bageragezaga kubigaba, twigwaneho na M23 bahanuye drone za FRDC. Izo drone rero barimo barahanura ngo ni zirimo zirazanwa ngo zabitswe hara mu gihugu cy'u Burundi, ngo ariko ngakaba arizo barimo barifasha kugira bice abaturage benshi hara mu misozi miremire ya Minembwe. Rero wakaba harimo harakora akazwe gakomeye, ariko izo drone zirimo ziragaba ibyo bitero, zirimo ubwoko bwa kamikaze, zirimo ziragaba ibitero by'ubwiyahuzi. Uyu munsi zagerageje no kurasa, zirasa ku kigo cyari kirimo abanyeshuri baza kwasiga ubuzima. Izindi drone ngo zagerageje kurasa, ngo zarashe kubashumba, ariko kubw'amahigwa ho nta mushumba wahawe, zahushijwe igipimo barayihanura. Rero izi drone akaba narizo zikomeje guhangayikisha amahanga, ko ravati zino drone zirimo zirica abaturage. M23 yabivuze kenshi, ibitaka kenshi ntitwabihereza amahirwe, none zavuye mu baturage, ahubwo natwe zatangiye kugira ute, zatangiye kutwivugana. Kandi mbibutsa ko raporo ya kabiri yagaragaje ko Chilombo n'ubundi ariwe wishiki, ariwe wishe uriya mukobwa wari uri hariya mu mujyi wa Goma. Urumva rero ko ibintu bikaze, nubwo bari bagerageje guhindura amafoto ya satellite bashaka kubyegeka kuri M23 n'u Rwanda, ariko byarangiye ibihamya byose biguye kuri nde, biguye kuri Chilombo. Ibintu birushaho kugira ute, ibintu birushaho kuba byamukomerana. Tugana ku musozo w'ikiganiro, reka mbasabe ikintu cyoroshe, mukande like, mukande subscribe, dukomeze tube update. None tugeze handi tugiye kuja tubahereza ibiganiro 5 ku munsi, aho mutazongera gucikwa ibiganiro byacu bya hano kuri Rwanda. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze barebe icyoroshe. Rwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Rwanda 250, the voice of truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe?